Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kurotwa mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kurotwa mu masaha ya nimugoroba, igitondo kiza kurotwa mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi masaha rwose yo ku gicamunsi ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Nyamuneka rwose ni mu gihugu cy'i Burundi, tuba tugiye kugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, asigaye namwe rwose mukaba tayari mugatega amatwi kugira ngo mumenye byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo ndi butinde rero, turaza gutangira dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari hirya no hino, by'umwihariko bari mu gihugu rwose cy'i Burundi, ariko kandi mu gihugu cy'i Burundi bakaba bari muri Coline Mujejuru, Coline Mulangala, Coline Yatongo ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Mu gihe kandi mu gihugu cy'u Rwanda bahari, ariko kandi bakaba bari hano Kigali mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, ariko by'umwihariko Kenya umuntu bita Elayoni turamusuhuje cyane. Bari hirya no hino by'umwihariko muri Afrika, bari South Africa, za Uganda, hose bariyo 5 kuri 5. Tubifurije ikaze cyangwa se tubahaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Yes, birumvikana rero no ku mugabane w'Uburayi ni benshi badukurikirana, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, kuko bari mu ntara gatatu diaspora ni Canada, bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, bari za United Kingdom. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoso, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzimba. Nizere ko muri tayari ibi bintu tugiye kuba rwose tubikomoso tubyiruka nkamo. Mbibutsa ko rwose ku butaka bw'Uburundi ibintu byakomeye byamaze kuba ibindi bindi. 5 kuri 5 rero by'umwihariko, nyamuneka reka aya makuru duhita twinjiramo mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoso, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo. Ni amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ari nako dusuhuza cyangwa se tunakira abantu bari ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatatu diaspora, Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari Kenya, bari United Kingdom, bari n'ahandi hagiye hatandukanye. Bose tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Yes, ngizo ingingo z'ingenzi, ariko nayo ninjira mu ngingo z'ingenzi namenye yuko mu kanya gato karibuze iby'intare zasarambwe zimaze iminsi ziganira na leta ya Congo hari yiduha muri Katari. Mu kanya gato rwose imyanzuro ishobora kuza kuba rwose ijya hanze. Amakuru mfite rwose ngo nuko icyitwa imyanzuro cyo rwose ngo cyamaze kuba cyemezwa. Imyanzuro yavuye muri ibi biganiro by'umwihariko byari bimaze iminsi bisakiranya impande zombi. Yes, ubwo rero rwose ndabyo mu masaha ari imbere yenda nibiza imyanzuro niza kujya hanze turaza nayo kuyabashyitsaho, ariko byose byo twari tuje kubabwira, ahubwo yari nka update iciyeho kugira ngo nabyo mubimenye kuko muba mugomba kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ni ukuvuga ngo rero tuvuye kuri ino nkuru, reka duhite twirukanka cyane. Murabizi ko drone ku munsi w'ejo yari yakameje mu mujyi wa Bukavu. Ubwo iyo nayo ni inkuru iciyemo, iyi drone iturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko impamvu mba mbivuze ibi ngibi nuko nabyo bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Burundi, kuko drone niho zimo zaturuka. Amakuru rero namaze kwakira atari ivumbi nuko izi drone nyamuneka by'umwihariko zamaze kuba rwose zigira akara kajya zimwe muri zo ubu tuvugana rwose zamaze kuba rwose by'umwihariko intare zasarangwe zivugutira umuti mu gihe zaza kuba zongeye gukora amakosa yo kuba zahaguruka. Nako mujya uvira icyitwa amasasu menshi, icyitwa kubomorana hagati za Sarambwe ndetse na leta RDC ifatanyije n'abarundi, nabyo birakomeje. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo kuko ari imirwano ikomeye cyane yabaye muri iri joro ryakeye. Iyi mirwano iza gusiga benshi bahasize ubuzima, ariko nabyo turaje tubyinjiremo kabisa, umenye byinshi by'abacancu bamaze no guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru menshi byatandukanye tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe iby'abacancu bamaze kugira mu mujyi wa Uvira, ndetse murabizi ko mu gihugu cy'u Burundi hari abagera ku 2500. Turaza kuyikomozaho. Turaza kugaruka ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Bujumbura. Mu kanya gato hari inama idasanzwe, iyo nama iri bwitabirwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Ni inama rero yamaze kuba rwose ipangirwamo byinshi, ariko bijyanye n'ubunini n'intambara igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwana nayo tuje tukabagezaho,
uko byinshi biri bwigirwe muri iyi nama twebwe twamaze kuba tubimenya, cyangwa se twamaze kuba rwose byamaze kuba bitugeraho muri rusange. Yes, turaza gukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku cyitwa imyiteguro idasanzwe by'umwihariko ku banyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi barimo baritegura guhangana cyangwa se kugomba kugundagurana n'uwitwa General Neva. Nayo irakomeje ndetse inama zikomeje gukorwa ku bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo barebe nimba ashobora kugenda gake igihugu cy'u Burundi kikongera kikabona umutekano. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyimira dusimbukire ahitwa muri Cibitoke turebere hamwe uko situation ihagaze. Ni ibice bitari gusiba kumvikanamo amasasu menshi. Turaza kuba tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubabwira uko situation ihagaze. 5 rero akora subscribe kugira ngo tugenda twibanira mu makuru agiye atandukanye abakomeje natwe kugenda atugeraho muri rusange. Ntabwo ndi butinde twirukanse cyane, munyemerere mbanze rwose mite ninjira kuri izi ngingo, mbanze nzivireho rimwe. Izi ngingo zibijyanye ariko ibyizi nama by the way n'ubundi uko byagenda kose icyo twiteguye ku bijyanye n'inama cyangwa se ku bijyanye n'ibyari birimo bibera idwa muri Qatar, n'ubundi uko byagenda kose twiteguye yuko biraza kugorana yuko araza kuvamo ikintu kizima. Icyo kintu ndakeka buri muntu wese ukurikirana ibibera ku mirongo y'imbere ku rugamba abyiteguye, kuko biraza kugorana by the way kugira ngo hagire ikintu kiza kuvamo. Impamvu ni iyihe? No kuvuga ngo igihugu cya RDC cyangwa se igihugu cya Congo ntabwo kugeza maginga ya cyari cyiyumvisha ngo kibe cyakira ibyo AFC cyangwa se intare zasaramwe zimo zirabasabana. N'ubu baracyatsimbaraye, mbega baracyameze nk'ibishyitsi. Urabona ko rwose nta gahunda n'imwe bafite by'umwihariko yo kuba bagira gutya bakaba bakicara bakaganira n'izasarambwe. Ubwo rero rwose nyine baraganira ariko ugasanga iby'uruhande rumwe rukeneye urundi n'urubyemera, ugasanga bamwe barasaba ibi abandi bakavuga reka ibyo bintu byose rero washyira mu gatebo wagereranya ukabona ko ari ibintu nyamuneka biri bugorane cyane kugira ngo uruhande rumwe rwumvishe iby'undi rukeneye. Ubwo rero rwose n'ubundi ibi biganiro igihe byari byarateganijwe byagombaga kurangira ko si cyo gihe byarangiriyeho, n'ubundi byakomeje kugenda bigoragorana. Ibi bintu byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko biza kugorana cyane kugira ngo ibiganiro byaberaga iduha muri Qatar by'umwihariko bibe ibiganiro byanyuze mu mucyo. Ibi bintu biraza kugorana cyane ku rwego hejuru, twisange imyanzuro itabaye. Ahubwo nyuma y'ibi biganiro murabizi ko twari dutegereje ko ibi biganiro birangira ngira ngo, ariko sinibyo gusa twagiye tuyibona ahantu henshi. Izasarambwe n'ubundi zo zitegereza ko ibiganiro birangira. Ibiganiro iyo bimaze kurangira inshuro nyinshi nibwo tubona imijyi itandukanye ivuyemo. Ngira ngo mwarabibonye Goma ijya kuvamo, ibiganiro byabaye byinshi, ibiganiro bivamo ubusa. Nyuma yo kuvamo ubusa nibwo Goma yavuyemo, twarabibonye mu bice bya Bukavu. Ibi bintu rero ahubwo bishobora kuba bigiye gutuma by'umwihariko rwose ikiswe umujyi wa Uvira, icyitwa wa Murundi urimo wa mushinga ntahe nyamuneka ahurira n'uva gusenya cyangwa se ahura n'ibibazo bikomeye. Ibi bintu byatangiye no gutangira, ariko kandi bikaba byatangiye mu gihe n'ubundi imyanzuro twebwe rwose tutari twakayimenye cyangwa se tutari twamenye imyanzuro yavuye muri ibi. Ariko n'ubundi iyi myanzuro ivuyemo ikintu kibitubwira nuko imiripuko ku rwego rwo hejuru ititangira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye. Yes, igihugu cy'u Burundi rero kikaba kirimo kiragira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko muri ibi biganiro, ndetse kikaba ari n'umujyanama mukuru w'igihugu cya RDC. Ndetse amakuru dufite igihugu cy'u Burundi kikaba kirimo kirakoresha iby'umurengera kugira ngo umujyi wa Uvira by'umwihariko utaza kuba ufatwa muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka mwumve yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ariko kandi bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Si ibyo gusa kandi nyamuneka narababwiye ati kijyanye n'amakuru rwose amakuru aba ari menshi cyane
arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nabwiye ati amakuru aba ari menshi cyane. Reka tuve ahangaha duhita tugaruka gato ku gice cy'i Burundi. Nanone ku gice cy'u Burundi mu kanya gato gashize abacancuro rwose bandi bagera kuri 300 bamaze guturuka i Bujumbura. Aba bacancuro rero ngo bakaba bajyanwe mu mujyi indani rwagati wa Uvira. Ikintu kibajyanyeho rero nta kindi nyamuneka ni ikijyanye no kuba no kongera icyitwa umutekano, ni ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe by'umwihariko kugira ngo urugamba ruze kuba rufata indi ntera mu buryo navuga yuko udasanzwe. Impande zombi zirimo ziritegura mu buryo buremereye cyane, zirimo ziritegura mu buryo bukomeye rwose. Icyitwa imirwano iremereye cyane igiye kuba yakaduka cyangwa se igiye kuba yaba. Imirwano ikomeye cyane rwose igiye kuba yaba, kuko aba bacancuro bari kumanuka gutya ntabwo ari abacancuro bagiye gutyo gusa, nyamuneka ntabwo ari abacancuro bagiye kubusa, ni abacancuro bagiye mu mirwano, ni abacancuro bagiye kwitegura urugamba. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ibintu uko byagenda kose birasa kugomba guhindura isura, tubone imiripuko ku rwego rwo hejuru, tubone imirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri rusange. Tuve kuri ibi bintu by'umwihariko tugaruke gato no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye ati amakuru ni menshi cyane bariho n'umutekano, politike na diplomasi. Mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana hari inama idasanzwe, ni inama iri gutangira mu kanya gato, ndetse ikaba imwe mu nama iremereye cyane iri bwitabirwa n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye. Ese abo banyapolitike mukeneye kumenya abari bo? Amakuru mfite ni inama yatumiwemo uwitwa Agathon Rwasa. Ngira ngo murabizi ni umwe mu banyapolitike rwose navuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inama irimo abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abarimo ba General Prime Niyongabo. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abitwa Mazimaka, Abanyikasha Mashokero barakomeye muri CNDD-FDD. Ni inama iri bwitabirwe n'abadede benshi, ndetse umwihariko w'inama ikaba ari inama iri bugaragaremo na madamu rwose w'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se umufasha w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni umufasha wa General Nefu. Ni inama igiye kwiga rero ku kijyanye n'umutekano muke, ndetse n'ingaruka zishobora kuza kuba ku gihugu cy'u Burundi mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuba warizwa mu maboko y'Izasilamu. Kuko bamaze kwikanga, baravuga bati nimba iduha muri Qatar nta kintu kizima cyavuyeyo, uko byagenda kose biraza kuba ngombwa yuko natwe tuza kurwana, kandi urugamba tuza kuritakarizamo byinshi bikomakomeye. Biraza kuba ngombwa yuko duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka bigendanye n'ibyo bintu byose bikomeje kuba, amakuru mfite atari ivumi nuko ibintu byamaze guhindura isura. Iyi nama rero ni inama igiye guterana mu kanya kari imbere, iraza guterana rwose mu kanya kari imbere mu masaha 8:08 igira muri 35. Ni inama iri bubere za Gitega. Ni inama ndetse yanategujwe mu buryo bw'ibanga, ku buryo nta muntu wari wese ubonetse ushobora kuza kumenya yuko iyi nama yabaye, kuko irimo iriga mu bintu bishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gitanze imisade iremereye cyane by'umwihariko hano muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Barimo barareba bakabona intare zasarambwe zakuyemo Goma, intare zasarambwe zigakuramo Bukavu, intare zasarambwe zigakuramo Karehe, intare zasarambwe zigukontrola Rucuru, intare zasarambwe zifite ibice byinshi muri teritwari ya Robero, zifite ibice byinshi muri teritwari ya Rwarikare. Bakareba bakavuga bati none umujyi wa Bukavu niyo mujyi uri bubananire, none uyu mujyi niyo ukuramo biraza kugenda bite ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba? Uyu mujyi niba ukuramo biraza kugenda bite? Nicyo kintu rero kirimo kiragenda kigaragara hano muri ibi bice. Bakavuga bati none uyu mujyi nibaza kuwukuramo ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, tukabona icyitwa imirwano ikomeye. Bakavuga bati rero aho kugira ngo ibintu bize kubaho, reka twebwe tuze kwikumira hakiri kare.
ubwo rero rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko ibintu rwose bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baze kubikumira, ahubwo baraza kubikumira mu buhe buryo, kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze gutanga byinshi kandi bifatika binagaragara, by'umwihariko bigomba kwifashishwa mu gihe intare zasarambwe zaba zikuye mu mujyi wa Uvira. Ibyinshi biri kwibazwa hano biraza kugenda bite, ibi bintu biraza guhagarikwa mu buhe buryo, kari ibintu biri buze kugorana nyamuneka, kari ibintu biri buze kugorana, ni ibintu biri buze kugorana, kuko nk'ubu mu kanya gato nakiraga amakuru, ndimo nakira amakuru y'ibijyanye n'ibintu bikomeje kuba mu mijyi igiye itandukanye. Ndimo numva hano za Bujumbura bihwisa amagambo menshi bavuga yuko urujya n'uruza rw'abasirikare rwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo intare zasarambwe nazo zitaza kwihorera ziza gutesha umutwe igisirikare cy'umurundi cya FDN bimuri no mujyi wa Bujumbura. Aya makuru mu kanya yangeragaho rwose yemeza yuko impande zombi ubu ziryamiye amajanja, mu mujyi wa Bujumbura baryamiye amajanja kugira ngo isaha ku isaha ibyo barimo barituriza sarambwe bitaza kubagiraho ingaruka. Kandi nyamuneka igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kugerwaho ingaruka n'ibintu kirimo kirakora ku butaka bwa RDC, nimba kirimo kirafata drones kikazohereza mu bice bituwe n'abaturage, abaturage bagahungabana bakikanga bakavuga bati noneho ibintu bishobora kuba bigiye gukomera uko byagenda kose. Nacyo ubundi abanyarwanda nibo bajya babivuga neza bakavuga ati huguha nimba zasarambura kuze urufaro rw'amasasu urumva zo zibugwiki, urumva ziri bugwiki. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nyamuneka nta kindi rwose ni amasasu nazo ziri gutange. Ubwo rero rwose icyo nakubwira cyo nuko ibintu bishobora kuza guhindura isura, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu bishobora kuza guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukabona ibintu bibaye ibindi, tukabona ibintu bikomeje gufata indi ntera. None ibintu biraza gufata indi ntera, tubona ibintu bihindutse. None nimba ibintu bikomeje kugenda bitya se tubona imyiteguro idasanzwe igihugu cy'u Burundi kiri kubikora, ngira ngo murabizi mu minsi itambutse major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC baraganiriye bareba ku bibazo by'umujyi wa Uvira. Ibyo byose ni ibintu tuzi neza. Urumva igihugu cy'u Burundi kiri kugira uruhare rukomeye cyane muri no ntambara iri kuba ku butaka bwa RDC, kiri kugira uruhare rukomeye cyane. Rero impamvu ikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye nuko mu gihe intare zasarambwe zaba zirimo zirakontorora umujyi wa Uvira unakomeje kugenda uberamo imiripuko ku rwego hejuru, bishoboka kuba neza biraza kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, kuko nabo ntabwo bari bwemere kwicara cyangwa se ngo batuze bazi yuko uwo bari bahanganye k'ubwo butaka bahana imbibi, kandi nabwo isaha ku isaha ashobora kubagira nabi yifashishije icyitwa indege z'intambara cyangwa se n'ibindi bikoresho. By'umwihariko baraza kugomeza baryamira amajanja ku buryo igihe ashobora no guturuka drone mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ahubwo muraje murebe ibyo tugiye kwirebera sahize, muraje murebe ibyo tugiye kwirebera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ni menshi cyane arabana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko ibi byose mbibutsa nubwo biri kuba hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, abitwa ba Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza abana kugarika, bamaze kuba bitereka baravuga bati nyamara ibi bintu turaza kubona ingaruka nyinshi, ku kijyanye n'umujyi wa Uvira. Gusa ibi byo ni ibintu n'ubundi twari dutegereje kubona, turaza kubona ingaruka nyinshi ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Ibi n'ubundi ni ibintu twari dutegereje kubona. Gusa icyo nababwira cyo mube tayari tuze kuba dukurikira ikijyanye n'imiripuko ku rwego hejuru, by'umwihariko igiye kuba hagati ku mpande zombi mw'ibi bice, kuko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Yes, ntabwo turi bukomeze gutinda rero kugira ngo dukomeze turya iminota, ahubwo nanone munyemere mbabwire yuko mu kanya gato gashize usibye kuba abacancuro bamaze kumanuka, hari n'abandi basirikare b'abarundi bari bukomeze kugenda bisukasuka, by'umwihariko mu bice byaza Uvira, kuko ntabwo aribo bonyine bari bugenda, hari indi misada myinshi iri bugenda ikererwa. Abasirikare nabo rero
bakaba barimo baritegura kugira ngo isaha ku isaha nabo baze kuba bakomeza by'umwihariko berekeza mu bice by'umujyi wa Uvira, ahasigaye tugategereza ko imanda iri buvuge muri rusange. Katanga iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda n'u Burundi, ndetse u Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Congo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Congo yose. Muri cya kiganiro mperukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Congo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bo kubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu cya mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Congo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba
iyo migwi y'abakolombiya murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu hanini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari babishizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Derek yagiye kwitabaza wa Colombia, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaire nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abantu muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi ko bazotanga izo minere,
hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo, ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, ntishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe koalisiyo ya Amerika niyo koalisiyo baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFC M23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afurika ari korompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera, kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka sekirite ku nyungu za investissement z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nababwiye rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba sekirite kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nicyo gituma rero burya abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro, kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurondera amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23
hari hamaze kubamo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iriko iragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hariho abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kurwana ubu ni ukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba vyoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iriko irakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko biraba, ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no iha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'Uburundi nabwo bukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo, aka karere kagatanga kugera epfo, iyi parti yose Swahilifone ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi bukiri irindimukiro canke ubwihisho bw'iyo migwi yose ibakinga canke ikorana na leta ya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga nuko AFC M23 nimba afite n'abayifasha bashigikira bakwiye kwicara hamwe bagakora programme ndende, bagatahura ubwo bujanja bw'ibiganiro bisamaza leta ya Kongo, ngaho yirutse Doha, ngaho yirutse Uganda, ngaho yirutse Washington, ngaho birutse Angola, ngaho birutse umenga bahereye Arusha. Urumva baguma bayerera mu isi yose barondera ibiganiro badashize ku mutima, batifuza ko amahoro n'intwaro nziza yasasagara muri Kongo, ariko bikaba ari ibiganiro vy'uburyarya vyo gusamaza vyerekana nubwo babishira ku mukono bakavyemeza, kuvyitondera no kubishira mu ngiro waba umugani. Muri make nivyo nagomba gushikiriza nyuma yo gukurikirana amakuru atandukanye, ibivugwa hanze, ibivugwa n'abanyaburayi, ibivugwa n'abanyamerika, ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nagerageje gukusanya kugira ngo nkuremo igitekerezo kimwe cotuma tubona intumbero yuko ibintu biriko biragenda. Kibazo rero aba bakolombiya nabo baza, sinzi nimba bazosubira kugirirwa imbabazi nk'izo bagiriwe bariya bandi b'Abaromaniya. Murabona uko bamaze gutsindwa biviriye Goma bagaca mu Rwanda, n'imigwi ya Sadeke ikicira mu Rwanda ikigira.
nibaza yuko mu nteguro y'urugamba rukwiye gukurikira hakwiye gutangwa icigwa kuri iyo migwi iva mu mahanga iza kwisukira mu karere k'ibiyaga bigari, bamenye ko mu karere k'ibiyaga bigari hariho ingabo zihagije kandi zishobora kugarura umutekano si muri East Congo gusa, ahubwo mu gihugu cyose icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika ndetse n'icyo ku isi. Abaganda, aba AFC M23, abanyarwanda n'ingabo zishoboye kwestablisha amahoro ahantu hariho hose. Kimwe gusa icyo nifuza nuko abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu boja hamwe bagategura urugamba rurimo isomo ryo guheza ibindi bihugu n'iyindi